Manipod ka ni Kabsat Junjun, san napud no nagan tintay idrama itangam. Sakbay na, kan makablawan matan ti family Saldivar, kan dagiti taga Kabulay Santiago City, Purok Uno, from Ilocana. Ni Feliciana Balagat, kan amin na nakamang ti pamilyana, kan ni Mercedes Alaman ti Takatar, from Ilagan City. Kas ni man ti kunani Kabsat Junjun. Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak ken kakat napasamak idi uso pay laeng ti dikipad a cellphone. Text ngamin tinagamamuan mi itinagbalin nga asawak. Kaya tapno maawata man na imbag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Nay, hanya day taladawan akit kita am Junjun. Agisim-isim ka mang kita di taladawan nga igemaw. Nagsiksing arod unay day ti tiksmit ko ninaw. Nagpintas siga. Pinatuludan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksing. Kita matibagbaga matiksmit mo. Ay na, kasla ka mo iti mama ay tiluto di taon. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudil na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino, taksila Diyos ako naman. Ay kaya kasta, siguraduam nga ron aday tan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. O ninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man? Wan Junjun, tamailiwak manen iti busis mo anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tanangig ko manin iti busis mo. Ay na, maragsakan mo na ka na kita nga ibagbagam Janice. Kaslaglag to dahi ti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Manutawan mo? 30. Siga nga manutawan mo Janice. Ay, kwa, Junjun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak na nagkamalay. Makita ngamin itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di, Junjun. Sige ka, Ruth, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kasta ya. Alang nga ron. Bye-bye, Janice. Junjun, insan, sa dino ti papanam? Siga magam dita, insan. Itayak pa ang mga ayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Well, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobya minsan. Napintas ko nagsiksi. Ay ka, nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita ajay nasaya at ugali na. Uwan, insan. Di kayo madanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kat sa dino nga ti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man anti Belen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan nyo ante. Ada sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko ngamin ita ijibang kaga mangala iti bunga ti parya nga mawamutan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba. Mayat ti tutugawan na ijay. Ang dama kasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dyan nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwak nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan nga itakala sumangpait. Jak na urayan tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ana bayaganak gayam ana katugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia akasinsin mawa nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kain inawag mo iti cellphone mo. Apay asino di kinasarita maya. Kuha na nang. Ni Janice. Text-mate ken nobya. Anya? Adda gaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya.
Inuray ko nga minti umno panawan, anang. Apanang ibagak ka na kayaw. Anya? Agad, ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamon. Wento, nanang. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mama mo manaimbag nga, no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan nanang. Mapanak iti banggag ninaw. Inak managaradaw. Wala. Duglam, ti pa naggagit mo. Daling, aga bawang kansan. Anyang agat bawang ninaw. Kat awan mo't bawang na dya sindak itay. Tuyo nga min ti sindak. Apay, di mo amuti kayat asawa hindi tagat bawang. Dandanin agkasar. Ha? Ay, adayo pa'y siguro mapasamak na ito, Ninong. Apay, kay. Kumusta kayo na tinubya? Masaya lata, Ninong. Kanain kaming aginawang. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nag-date kayo. Saan pa'y, Ninong? Anya kukuim nga. Saraki mo na. Awisam, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Huwag man nga rod, Ninong. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello, Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan, Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano ngay nga mabalin? Diyak pa'y amo, Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Nga maguray ka. Talaga ka di akas ta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apaya kaslawan gaganay gayam, Junjon. Aglaladot ka, mate. Di na nga rod kahit asab tentitik smith ko. Nanang, tabi si kano pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulos asaan kayo pa nagkita? San pa'y nga rod nanang? Kahit ko umangang sara kami, tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda kano grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangarod ano kasta? Uwan siguro, nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tay amok ijay ilay. Kumatangak ba ni talakom amang gakabsat? Manaw akilaw tigatangam. Naguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Nang kitaam kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. When now, karuprupam na siguro. No, nay. Dayto yan, tigat-gatangam amangga kabsat. Naggapuwak ijay ilitay. Adda nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. No sa dino tinakakita king kuana. Anya tinakitam ninong? Di impakitam kanyak aladawan titik smith mo. Karuprupa na di nakitang ijay ilay. Anya? Kaing ingas mo ijay picture na impakitam. Iso na lang ta. Bakit dayay? Anya? Imposible ninong. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Ang mga dino anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo? Agkuyog tanubigat. Ntakitain iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan, Ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga ruta, Ninong. Kaya no grocery tiniguso tinubyak. Saan nga aglaklako iti mangga? Hello, Janice. Kumusta kan? Nasaya at mo't, Junjun. Sika ngay. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita, Junjun. Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta, Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko, Junjun. Agpaiso, Janice? Wen, basta tikunak,
saan ka makikigtot no agkita ta, Ha? Taapay kong mga makigtutak, Janice. Maragsa ka na kidi, Basta. O ala sige nga ro, Jun. Ta, orasan ti trabaho mi, Wan, Janice. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Sagmamano tala ko mamangga itangay, kaka Janice. Nay, kakabilin si Kamo Gayam. Long time no see, Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kahit nakasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasang. Ay na, awan pa'y asawa kaka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulat ta. Ay, wen ano, adati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat ka, Mike. Ija ili nanang. Agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkat ala, good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam, kanlay maababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay, nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Adda akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidiga kun. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kagus mo gayam. Nalambasit. Si Kangay. Puraw abestida, Junjun. Ala, uwan nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Nini. Adama, sumungad ang nakabistida, babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta, Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John nana. Apay nga maamudak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Este, nana. Nagadayo mo tirupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjon, no naglibakak ken ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabannuga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta. Kaba ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursurok. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Este, nana. Nagbutungak nga men. Tama nga no di naktukayat no maamwam abakita kon. Awang problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaisaw. Ay, pakawanan dak Junjon ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwa mo di agpaiso. Idi santa pa'y ang nagkita. Inayat ka, nana. Ay, este, Janice. Kun, napintas ka mo ilata, oray bakit kan? Ha? Kun, mo ka nasingpet ka? Ada pa'y may sa nga inlibak ko ken ka Junjon. Ha? Anya dayta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las tug ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidom ti kasta, Janice. Ay,
sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalata, Janice. Ah? Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatan ka, mate. Nanang, adda kami. Kaduak tinubyak ni Janice. Janice, isutiin lang. Ah, Janice, sika? Ay, kakabelen. Si Kati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam-am mo kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uhan. Nabayagan na sukik itilakok amangga ni nanang mo. Anya? Wala na ko. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. Basta ya. Oo na yan apan nakairanrarana. Ay na. Kahit yung kadimo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarokan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at pa nagpuspuso ni Janice. Iso analag antirik nakken kwa na. Ay, agyaman nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanya. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mga wag kang kaitinanang ta agkatawunan talaeng. Nanang kunaklatan Makapaikawa matadenggan. Ang mayos lata. Mayruam tanto. Diyos to jay kunak dun jaun. Isuday jay ta nakita kakaruprupa tila dawan tinubyam. Kanya ngay, di sugayam ngagpaisaw. Uninong, naiskam ka nga ron ano kasta dun jaun. Ha, dapay mo ninong. Wala, taubeng di impakita na aladawan king ka. Baka magayam. Ang mga no anak na pa'y jay intid na king kaladawan. Uno apo ko na. Iso na day dyan ninong. Ladawan na kano'y dagtawon iti 20. Bakit abalasang ni Janice? Awan anak na. Aya! Kaya mulat na nga urekas jay. Uwan ninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uy, ang linastogan na kamay. Ilibak na, bakit gaya may? Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta ninong. Pinakawan ko matan, Ay, no siyak. Diyak kaya dadya paraking ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka kay? Mangampun kami doon, ninong. Umay kayo doon ng kasarmikin ni Janice, Insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay ngay ka, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tay papanak no may alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay, Insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan. Tanay, diyak masangog. Ha? Pasensya ka ninsan Diyak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Ada ka di parikot itinubyak, Insan. Naawan ngamin tiganas ko insan. Excited ak pa'y mga asawa kan. Ngam kas jay mo lagayan ti asawam. Aw mo problema, ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo daldala pusin mi asabali. Ay, basta. Mangala ka niti sabali nga abay, insan. Ado ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka, Junjun. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiyam. Kanuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amida, Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naimbag ano adda kabagyam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos lat na kanyak, Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ti karon it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyaman nak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak.
Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate. Junjun. Ay, Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, nga ron na. Kunakit di ano saan nga umay dagiti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Janice sa para kanya. Anya asaan? Kano kompleto da. Isoda pa'y kidi tinakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, baybayan nyo idananang. Di ulat na panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga ron no may busay. Awan mabalay nanang. Ala ka, wana na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Ididamo talaga sana kaya't dagiti kakabagyak ni Janice nga asawa. Ngam idi nagbaybayag na awat damatlaan kat mayat manantilin nangan mi nga agkakabagyan. Kat nangampun kami mat ka ni Janice itim bilang mi nga anak. Alakastan, tugayem mo, Junjun. Ala gagayem, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyanan! Naimbag ka naragsak nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Orlando saan naapudno anagan, tintay patangatang ay drama itangam sakbay na. Hello mampay ka ni Mary Rose Ramos, Tita Oman from Ilocos Norte, Ana Marie Cuario, ka ni Vic Vergo. Kastiman ti ko na ni Kabsat Orlando. Dear manang biyanang, nabayaga kun abalo. Ngam adda tay gundaway ana boringak isa nagaramak iti adayo nga ubing ngam siya. Kalugaran mi madlaang ti balasa nga inal aladak inay aywanak ken rinig rigalwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ni tatang, sa dino ti papanan nyo? Apaya nakapilis kayo ti kastaunay. Ay, mapanak man agpasyar nita tersina ni usang anak ka. Ha? Agpasyar? Nakasapsapa amapan kayo ijay. Anyang iti aramidin nyo ijay. Ay na, di mo saludsuday. Malata mapanakaon. Naimbag nga agsapam, usang. Da kayo ma, Tata Orlando. Sa dino ti papanan nyo ang nakasapsapa. Kung nakapimpintas pa iti kawasyo Ay, umayak la agtugtugaw dito yung tersinam. Nagmayak ngamin ti view dito. Kasta aya? Kadawon tata, awan mo't kiti dakas na Nay, Manong Orlando. Anya dir aramidong dito'y tersena ni Husag. Nagsapakan nga da dito'y. Awan, nita. Agtugtugawak laang ta. Nagpintas unay ti view dito. Ha? Viyaw ko na. Kinakasango ka mo kani Usag, Manong Orlando. Basta nagmayat ti view dito, nita. Makapabangar tirik na. Tatang, aping awan pa lang ni Lolo kat sumipngatan. Wan nga rod anak ka. May saal daw na ni Jetersena ni Manang Usang. Sapay mabisina kun tatang. Alagad umuna kayo namangan kanina ng mga anak ka. Taurayag pa nilulom. Agidan kami to namangan. Sumipngatan, Tata Orlando. Agsaraak mo't dito'y tersenak. Awan ka di pa iti plano nga agawid. Ay kahit orayin kan ang agsara sa ato mo't agawin, Usang. Kasta aya tata. Ay na, arig mo mo't di kasla security guard dito'y tersenak. May sangal daw ka magtugtugaw dito'y sangon. Basta para kin ka, Usang ko. Bantayan ka. Ha? Anya di ko nam tata? Awan. Ay, agawin ak matan ko nak. Alang nga Rod. Ingat, Tata Orlando.
Apeng ita kailang agawid tatang. Ay kahit inuray ko pa yung na nagrikap ni Usang iti tersena na sakto nagawid. Apay aya, naggigyan kayo ija iti may sangal daw. Anyat inararami jo ija ngay. Ay nagsayat nga ron tibyaw ija tersena ni Usang. Iso akay kayat ko ijay. Anya? Ala, agpulis kay nga ron tamangan tayon. Ay, bigat mo't gaya man. Nay, nakariing kay mo't gaya man tatang. Ala, umay kay agkapin. Tada na pudo tapandisan. Ay, katuan ang araw sila balasang kaw. Agkapiak sa turumwar. Ni apay, papanan nyo man ang tatang. Mapanak manin ni tersina ni Usang Ay, anyat gatangan nyo aya tatang. Awan katangag. Mapanak lang agis tambay ijay. Tanagmayat tibyaw. Anya? Bakit? Napanan ka din ni tatang. Nagsapa manan ngawan iti balay. Ay na, nagsapa ang nagriing itay. Kat idinal pa sa nagkape, rimwaran, tamapan ka no agistambay iji tirsena ni Usang. Anya? Kanayo na mapanijay Di na pa yan masagong nga ipastor ti dingon na. Siya ako nakanayon ti mangipas-pastor. Alakat an ano sa mon alakay. Anya ngay nga rod, tatang mumut. Manipo di pimusay da dinanang kastamot ng tira aramida ni tatang. Kunamot lano baron. Laimbag ngagsapa, Usang. Nay, kastama tata Orlando. Nasapa kayo mo't manan nga may dito'y tersenak. Ay wala, tapno kadkadwaan ka. Anya? Ala, tata Orlando. Saan ko akasapulan ti kadwa dito'y tersenak? Takayak mo't tagmay-may sa. Bay anak kalilaeng. Kaya't ko lang ba't na makikita ka akanayaw? Da kayo lata ang arod tata Orlando. No kasta ti kayat yung aramidan. Antinita, inukod ko to'y kalding yaw. Nakabulos ngamin. Ay, anya mo daytoy akaldingain. Kanayon na makabulaos. Italiyo anay bagamin Ang mga numapukaw, sapay nagdakkel. Ay, huwag nga rod Sapay kunak nga idunar ko daytoy no agkasarman ni tatang yaw. Agkasar. Awan mat nobya na, ante. Lakayan ni tatang. Saan na mga asawa na jay? Oh, nga ta. Ada nga min madmadlaw ko kan ni tatang yu kay kaanakan. Madmadlaw yung Madmadlaw ko akanayon ijetirsena ni Usang. Tunggal lumabasak, ada ijaya nakaistambay. Kan nakapumada pa'y, nakarubber shoes sa kanayon. Kan nakataktak iti nakangat-ngataw. Kinunhayo pa yan, te. Agyan ni Jayon, manipod iti agsapa, aging kat sumipngag. Pasaray marabyan pa'y ano na duma. Di na pa'y may pastoran ta'y dingon na. Siya kung ti kanayo namang ipaspastor. Ay, amang no, bambantayan na ni Usang kaanakan. Nga ta, ante? Apay, kaya't nga tamot ni Usang ni tatang, kat lakayon. Ay, di tayo laam mo Uray lakay, no naalibtak, ay, makabingwit tulad ta, ti kaubingan ng asawaan na. Ay, sa bagay mat ka di, ante. Pudno, takunayaw. Ay, sila balasang kaw. Adaman damagag. Anya da jay tatang? Anya ti pakaay-aywan niyaw iti may sa alalakay. Apay tatang! Apay akas na tinamdamagan nyo. Kaya't kula amaamuan, anak ko. Tatang, saan nga agpapada, tirik na ti babae. Ngam, no siya, tinakay-aywak idi kan ni Bruno, kat no daytay regalwan nak iti sabong kan prutputas. Kan syempre, kan runaan ti ugali, tatang. Nasingput ngamin ti anak yu idi kanyak, iso naawis tirik na.
kasta aya. Ay, alangan raw, ta rumwarak bit balasang kaw. Adda mapan ko alaay. Lulo, nangalaan nyo kadagitan nagpipinta sa asabong. Oh, shh, di ka na tagari apaw. Dahil nalakdagita ija arubayan ni Lulam Anita. Anya? Pangusaran nyo nga minaya kadagita. Ay, adda pangisagutak, apaw. Ha? Asus, ni Bruno ba't di masabat kaw? Ay, saan naroon ba nga makita natin sabong nga igam kaw? O paano nyo, tatang? Ay, di talaang anak kaw. Ano ti ilumlemang nyo di talikudan nyo? Ah, ay, awan. Nagatilang ti bukod ka uy sa kudkudak. Eh, mapankanta agkudkudak man pa. Ay nagkatulad aya. Ha? Ay, Saus. Apay ngay akas to tinapasama ka dagiti sabong kaw. Naparot matan ti daduma. Ay, Saus. Asino ngay tinamparot ka dagiti sabong kaw? Lola Nita, Ay, naibusamot ten dagita sabong niyo. wan nga raw. Adda ng parot. Ay, anyamatan. Sapay nagadaw, tinala na. No, sino mo't atin ang parot? Ket no ni Lolo Orlando tinang parot kadagita, Lola. Anya? Manong Orlando! Ay, apay akasta ti ilangam nga imasidag kanyak nita. Apay ngay apinarot mo dagiti mula ka sabsabong? Ay na, pasensya ka na ading nita, ta saan ko anay pakada. Awan kamot nga minili balay mo iday. Sana rumbang tinaramid mo, Manong. Ipakadam kumapay mo't angay mo na. Sabay pinarot mo mo't. Ay, pasensya ka na ading kaw. Saan na maulay? Pasensya ka mo'tan. Ngam no maipapan iti sabsabong ko. Ay, sumabali ti riknak, Manong. Ante, siya akong tagkidaw iti pamakawan. Gapu iti naramid ni tatang iti kalabas. Bagbagaan ni Tatang Yu Bruno. Sana rumbang tinaramid na. Di nan samot ang muter aramidan nan gapu iti dadya nga usang. Di lagbain, kundi sagot iti sabsabong, ngam tinakaw na matlagayam. Ay, sayang jay inay aywan na kasabsabong ko. Yala anak tuman iti bunga jay mula tayo asama anak kaw. Ayaw na. Himbag tayong palagipyaw. Dandanin samot maluuman na kita bunga ti sabata yaw. Ay, mga lakan tuman nga raw, ta isagot ko kan ni Usang. Anya? Apay, talaga ka di akursunada yun ni Usang, tatang? Wen, anak kaw. Maragrag sa kanak no makitkitak ni Usang. Ay natatang, lakay kayon makarik na kay paleti kasta. Bay anak ka dilaeng Bruno. Taiso lang matiliw-liwak. Pakaragsaka tiar aramidag. Isa baybay andak kumalaeng anak kaw. Anak manen, Usang. Adto'y saba, sagot ko ken ka. Ay na, agyaman na, Tata Orlando. Nagadun ti sagsagot mo kanyak. Awanan yaman na, Usang. Basta sika. Ala, nakababain paikit din kada kayo, Tata. Mabalin ka day, adin akong awagan iti tata. Ta masair matiriknak ano, awagan nakpaleti kasta. Ha? Anya nga rudi kayat yu ayawag ko kada kayo. Lolo? Ay, si Kamat, saan mo't Orlando ko malatan. Uno, Orlan. Uno, no isaw. Anya? Kat sige ang arod, di oray, pang-or no kayat yu. Usang, balasang ko. Kanayon jay kabsat ko dito'y tersenam. Kat pasaray sagutan na ka iti kumkumpurme. Saan? Ha? Uwan na. Nagado at ipadpadawat na kanyak. Kay kayat kumutun ta isupay nga abastok. Anya?
Ang kurso na adam kadimot ti kabsat ko, Osang. Agayatak, lakay pa'y langmat. Ha? Jakmat kayat ni Tata Orlando. Ken awan ti planok ang mangayat ken kuana. Maragragsakan naklaan ken ni Tata Orlando. Ta ado tititid na. Ini kanak pa'y ay ti may sa akaban abaga si di kalman. Anya! Asino manan ti pangtidam ditas sa nga bulig adipig abinaklay mo, Manong Orlando. Ay, di patpatgak nga usang, Anita. Apay aya. Ay na, Manong Orlando aya. Ibagbagakon kan ka. Saan ka amang namnama iti ayat ni Osang? Ta saan nakapulos ka no akayat? Iso nga isardeng monter aramidam. Di nakupain ta marikrik nak. Kayat nak ni usang. Ta nagsamit ti isim na tunggal mapanak itayan na. Denggem ka di ati bagbagak, Manong Orlando. Iso mismo tinangibagakan niyak at di nakapagan ano. Ay, di mo padaksan ni usang kanyak nita. Na, Nalabis kan. Nalaing kang agpadakas. Sana nasaya ti kasta. Apay umapal ka. Ta addan tumanen asawa kaon. Idin tutasi ka ket baak kalata. Umapal ka nita, ha? ha? Usang, adamanen isagot ko asa nga buling adipig ken 2 kilo amaes. Nasamit da kita, oy. Kas kasamit ti panagayat ka. Makapaglag ka mo, Tata Orlando. Ang agyamanak manin iti mais ken dipig ngem padawat mo kanyak, Amok amaawata mon ti kayat asawen ti aramidag. No apay akanayon ka arigalwan. Ha? Jakmut maawatan, Tata. Apay, di mo mag-gets nga agayataken ka. Anya? No kasta? Agayat ka kanyak, Tata Orlando? Wen, usang, nabayagan nga ay ayaten ka. Ngem italaan ay kanak iti tured amang ipudno iti dayta. Ket sapay kumata aklunen nak. Alla, Tata, pasensya kan ang awan tiriknak ken ka. Awan ti panagayat ko ken ka. Kasla tatang laeng ti pangibilbilangak ken ka. Apay ngay usang. Ket adon tinsagsagot ko ken ka. Imbes nga ilakok dagiti bunga ti mulak. Insagot ko langan ken ka. Kimotong payon ginwang ka. Ken uray dagiti kalding ka. Ta maliwliwayak ida nga ipastor. Ta dito'y latan istor mo ti ayan ka. Ita, kastalaang ti ibagam. Apay ngay. Pasensya kan, Tata Orlando. Ngem saan ka apatulan. Ken ura iti dayta kinalakay mon. Awan ti mangayat ken kan. Ay, nagsakit matayin ti panagsasaom usang. Pangaasim ka di aklunen nakuman. Sorry talaga, Tata Orlando. Ken maysa, addan boyfriend ko. Ngem adda ije abroad. Ket agawi din iti mabiit dito Pilipinas. Anya apay ngay adi mo imbagbaga nga adagaya manubiyaw. Di mo mangamin din Tata. Nabayagan da ije a boyfriend ko. LDR kami ngamin. Isu asaan nyo makit-kita. Anya apay nga raw nga inawat mo amin nga itid ko kin ka no awan gayang panagayat mo kanyak. Ha? Dapat di mo inawat dagi jarigalok na awan riknam kanyak. Tapno sana ka nang namnama iti awan. Agasam nga tamano abulig ti sabangay na awat mau. Sanga ka ba nabagas? Kan mano akilo ang mais. Dapay ut-utaong
kamates, lubyas, kendangla, apagdigos mo, no maditirik nam. Siyak pa iti para bagkat ka nagiti lakom, tunggal agis tambayak dito isturmaw. Nika, si kamot tinagdisnudo ang mga ramid kadagi jay tata. Saan kamot ngem babaon? Uray pa ay, basta nagsakay ti aramidem usang. Ano kaya't yu tata kastulaangan? Ninanang kulaangan ti armenyo. Tagbirbirok da jay iti boyfriend na. Ay, saanan? Awanan, panagtalik ko ka na kayaw, babae. Tatang, di yung mabaling nga ipilit ti bagiyo ka ni Osang. No talaga di na kayo kaya. Lagsakit ti pusaw, burono, anak kaw. Kun may siya, nabayag gaya man nga danubyo na edya abroad. Di na imbaga adagaws. Tapno sana nailawan na gadyan regregalok ken kwa na. Nala, bayan yun nagijay. Inregalo yung arudan. Di yun isidir nagitin intudyaw. Ta saan namot adinawat nagijay kada kayaw. Wala. Ngam kasta ulay nga isem na tunggal regalwak. Plastik kit di Traidor a babae. Ala, huston. Awatan yung tigasat yung ni Osang, tatang. Kumusta ni tatang yo, Bruno? Saan na rin primor nga rodante? Aggurigor mo tan. Ingurigor na ti panakapaay na. Na? Ay, una yun ti amayaw. Inkay man kid di andi nga yan nante. Amang ano stress nan ti daduma, isong agsakitan. Sige. Tamapanak man nga road iti ayan na. Kumustan tirik na, manong? Mayatay. Nekatan ti sakit ti ulaw. Ti sakit, ti barukong mungay na ikatay. Ay, kasi na agad makaangasak mutan iti nalukay. Inaklon ko nga minan, tigasat ko ni Usang. Rumbeng laeng nga aklunem tasi kamo la ti marigatan, manong. No, saksakitim lata ti panakapaay mo. Wani nga raw. Isa pinilit kaon nga inaklon ti amin. Nalaala, sana bale. Tabayat ti panaglabas ti al-al daw, makailiw-liwag kanton. Agsublinton iti sigud ti amin. Sumapul kanto man iti sabali nga armama. Daytay kataebam ngamin nati sa pulam. Sana dagitay adayo nga ubeng sika. Ay saanan, manjakon ading kaw. Mabuti nga kaw na masakitan. Iso saanan, aglaklakayak lang nabalaw. Apo, manong, imadaw dagiti kalding mo. Ayawan ata, nagagat damot nga men nga aganak. Apaw, naglako kan saman edi kalmanan. Ay kitwan tajak met kabailan nga pastor no aduda. Iso kay lakok Kenure nagitinuang ken baka aglako akmanan no bigat. Aya! Ay na, imadunti kwarta mamanaw. Nakagatang ka pa yun itilugan mo. Ay, sikenhan laalugan day jay. Oh, na nga. At least, adda. Wan matkit di katas ng dingwan dagi jay. Uwin nga road, agasuman. Manipod na pa ay kakunayat. Bigla mo nga imaduti tarakan mo na. Wan time pa may sakaw ti atensyon ko iti dingwan kaw. Iso nga imaduda adagaos. Mayat gayam ti mapaay Umadaw ti dingwain. Wanan plano nga agaram iti sa balay, manaw. Bye-bye, amon day ta aram-aram. Awanay, lakaya kaon. Rag-rag sakiklatan, tagtarakan iti dingwain. Ta pagkwartaan pa day ta. Ya, sana ya. Impamaysak nga rod atensyon ko kadagiti dingwan ko kat isudan tayan tiragsak ko. Halakastan, tigayem mo, Orlando. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Kabsat Orlando,
Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tag nina, ititunggal may sa... Manang Biyanan! Hello gagayam, nabara kablaaw para kada kayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kumusta manan ititunggal maysa? Manipud man kanikab sa Gemma san apud no anagan tintay idrama. Ngam sakbay na hello pay kanili sa Duldulaw, Laroya ken Larong family from Catherine Laroya. Ni Manang Ambet ken Manong Jimmy from Grace Elizabeth. Kastimanti kunani kabsat Gemma. Dear Manang Biyanang, daytoy kapadasak ngay padramak kat idibalasang akpay kan balumet ti inak. Nasakit tinakem ko, tabaketan ni nanang ko, ngam adupay laeng ti pangatiwan na kanyak. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Nana Ruseng, tulungan ka na mangawit ka na kita pinalingkim. Ay na, agyaman alan barok. Nala, igyon ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si kamot alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga utak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din barok. Ay napakitulod na nga rudan ni paradaan tatangdanan ka. Ay, saan ni Nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan alan. Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapwam. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kat. Adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mert? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa jak kursonada tay balasang ni Nana Roseng. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa, nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Gemma. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kun ti mangarim ken ko na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man tinimbang pastor ginwangin tun malmalam ta madi ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram itun malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Tamok kat allergic kay ti balasang. No kaano lumakay kan sa kalaagaram. Ni tatang mat, suportaran da kanilatan. Kan may sa, Diyan mo no, kursonada nakmat ay kayat kong arman. Eh, no kasta nga raw, si Kati Makamaw, total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay na itibiyag. Nang runa ka na lakayak matan nga amam. O sige tatang, sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado nga raw mapasungbat mo. Ta, ni mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, owan tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Day, Gemma anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mat numay sa kadagiti agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturug akon. Uwan na lang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot
gayam da tama nung alan. Ay na, umunag ka Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay Wala ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ijay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan nga, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading agpatuloy akon. Nikat agmerienda ka pa'y ama nung. Saan natin? Nabsuga ka. Kunak no, nakariing pa ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nag-awid tayo sa nga ilimi di rabi Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanamot nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya, iti anya aga po nga pa kumustaan nak ni tatang na. Wano? Da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang nangamang pakpakumusta kanyayo. Anya, Imposible mat ang ada kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. anya ka jakam mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami ije palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanyayo. Awan mat anak ko. Ni, insanalan. At takamot gayam dito itursena. Tiam mo ni tatang mo kat napan ka manen nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti maswerte abalasang. Itagay mo ka din, san. Agsat ka. Sanak nga umin inumiti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot, tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano busted mo nga bagbagam? Insan, ni ka di Gemma? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga ron? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay inati armag, insan. Una yan, insan. Kat no nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Wano? Nakainom kan sa mo nga mina, hindi napan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan, insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonadak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Roseng? Iso nga main tinakariknak iti ayat. Gapoy tinay dumduma apayud na. Anya nga ya payod, insan. Jak man mo, manipod iti nasayop ko. Jak mo tan may kaditi panunot ko. Uri ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuira ang awinsan. Itong madamdama. Mapan kun to sarungkaran iti balay na. Jak namin naranaan iti namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uwan insan. Kayat ko nga palapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, urayak la sumgar iti daytang ay bagbagam, minsan. Nay, si kamot gayam barok. Dumanon ka Awan ni Gemma. Tayo na yabantay kasinsin na yung kabangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin kasta na Roseng. Ay, masayop ko man tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si ka, Roseng. Anya ti bagbagang barok. Kunak, anyat kaya mo ga inumam, taiyalaang kaya kusina. Saanan, Roseng? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuman ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan ani Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagang barok. Di ka maawatan.
Nagbanglo ka talaga. Inigama mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatin ka, Rosing. Ah, Dahiti payod mo ti mang paturog kanyak. ay, Tay sulat tanti pampanunutag. ay barok. Amaw makmakla at kalaang. Kaya naman manuak lang nga agdigaws. Tanalami istipanawan. Nang runak at bakit akaon. Iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-asakin ka. Ni Jema, Alan. Kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadikayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Roseng. Ay, ijak amaw ti sumbat ko iti taalan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Kahit sapay ko ma, ta di naktupayon. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kano ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang, ni Rosing. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos, daytay kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa'y maadaan iti anak no ni Rosing Darmam? Kat no inauna pa'y ngamsyak sa manang kunak kuma. Tatang, iso ngamin tinakarik na tinagpaidu mga ayat. Anyat nakita mayakan ni manang Rosing anak ka. Ay, kwa, naidumduma ngamin ti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kwa na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa eta? Agtin nagkalagayam iti kasken ni manang Roseng. Kat, anya nga ron? Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya matdata nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak ko. Saan kumamot akastaa? Aklunag, ada nalimod apa naggustok ko na. Ang jakbot impagarop, asyak gayam ti kayat na. Ti amok ket sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di yung man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yung lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yung lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udina no makabirok iti ububing. panagkunak ket seryoso met ni Alan kanyak. Angem no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Ay, awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ko. Saan ko matanam na maan akas daw, ti mapasamak. Awan tinaskan nga kay dawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiwliwag kung tumutlang datoy. Roseng, hanay, nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasar tapno makaliwaksay kamit sagpaminsan. Ay na, nakababain nga Alan. Ang mga nanya ti bagat ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat ita tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon nan tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagmasulak ken ko na, ta umunay ti amin, jak pulos nagdatdaton ken ko na. Wen, puno napintas ken ubing. Hanggang saan nga iso ti kayat ko? Alan, Di mo unay pampanunutan ni Gemma, honey. Dahil agdama ti panunutan ta. kasladyak nga patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken umbing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, honey. Jak masayop na iti sabali a papay. Maday ta ka manun Alan.
Anyaya apay udmot ti bagbagam. Gapo ka dita, bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayatin ta titungkang may sa. Kasta akmet ken kaalan. Sapay ko mga ruda, tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari, uri na ganun ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Kat agyamanak ta sa anak a pinaay. Jema, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka nun napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo ijay nanang. Kawanin ta iliwag pa idamaat. Bigat taon nga gawidak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga agawad. Tamangan no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alandatan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma, adda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar. Urayam ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunod ka pa nga rod. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyaman ak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo, no? Anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga urayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayik nga ro din. Rabiin, nga awan mo talagan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay. Narabian lang siguro. Ay, isa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pa lang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsip nga ta. Alan, Proseng, si kakaninay ta. Si mangput kakanin hanay. siyak dato Alan, ni Jim. Anya? Ay, mabiit lang ha. Lokatakti silaw tapno makitanak. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatem. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo ang mapasamak. Di kanto agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Dakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusam ti bagim. Oh, at ti ulis. Akwam ta bagim. Ditakan. Ha? Hoy, Alan! Dinaktali ko! Hoy, mabiit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya si katin nangawis kanya karumwarta rusay nga rin. Sigod ka agparigatak pa ya mangawis ka na ka. Alan, Ano ay, inarakop na kumutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka ka din na mabain nga da makakita ka na ta? ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hanay. Adda impudno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti daka sa plano na, hanay. Alan, insagana kung tibagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay.
Aklunag Maawatak tabakita kon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday ta ti panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikaken siyak. Agbinadang ta iti rigat kan kinawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumdum a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapayud mo ti may saan nakaawisakin ka, Rosing honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, Nanang, Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag ki daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo nga masaan ka nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman na ka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni Nanang ko, Alan. Nang runakat umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pangisarkan ti gayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo ka ni Nanang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay-an ni Nanang mo. Imadayuak nga rod ka po iti nakaro abain ko. Kat maragsakannak, tabayat ti panaglabas ti aldaw, no kasano ti kinalailo da Nanang, kan Alan, ididamo da tinagdan na, kimmarkaro pa'y itan, kat naragsak na latang agdandan na. Kat syakmet, adamot na nasawa, kat duwan dagiti anak mi, kat naragsak kami matan asa nga pamilya. Alakastan, tugayim mo, Gemma. Alagagayam di naman natin nagpatinggaan day ta kapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Manang Biyanan! Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Pakaragsakak launay ti kaadayo amang tartarabaya kanayon kadagiti drama tayo abiyag ti tao ken Manang Biyanang. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cub sa Trusita, saan naapod no nagan tintay drama. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Alcatlino Mayas, Lolit Ating, ka ni Orlando Jr. Arnedo, ka namin akakadwana dita Spain. Kastimanti ko na ni Cub sa Trusita. Dear Manang Biyanang, simple la kapadasan da ito ipadramak kan kangam sana mapukaw iti memoryak. Adang amin ugali ajak masapulan ti asawak, banag adandani na kay libsungak. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Masapo lang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo na ito'y, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damari, Lena. Uwan bakit? Di mayata, kakaaruba tayon ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito'y Napimpintas la ijay ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag na manipod ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry Manong.
Na kayo kanit ay kabarbaro nga agam-abang nita apartment ti kasinsin ko. Ay, wan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarob. Napintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga rod, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawam, ading. Ha? Ay, wan, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo, ading ganda. Ay, siyak ni Rosita, manong. Wow! Patinagan mo, nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Ramin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agiddan ta maturog tan. Maturukan, sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ag sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan, madamdama akton. Ne, napintasak mat gayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti porma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko ah. Ay, ahitakman kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasaheros. Oh, mangan ka mo na. Adda ka dito sa angot ti panganan nga sumanarming ka manan. Kit-kita ak nga ro dato kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamida. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo Nadlaw mo matgaya manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, manong. Aywan, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arobayan yon. Ta damot lamisaan ken tugaw dito'y. Maburingak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga ano dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho manong.
Ay awan, tagpinpensyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka mat gayam. Wen, iso nga dak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makamuring may. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo no saan ka napintas? Ha? Wan ang amahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinumero uno amang ibagbagay ti kasta at asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga na nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam dya sa wakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kit ti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumasbangak no usarak dagitoy. Ibaga damanan na nga napintasak. Ay, inak man kay tiagdigo sa ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. nabanuga ka nagpasada. Nasakit ti sikat kan bukod. Aywan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindang bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Namat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak ti itad na nukwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak basit. Ni, sino dahi di agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadong. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar nda to'y baduk. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kasla hanak nga makit kita. Imbag pa ti daduma. Ta ibagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdatakan niya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang, tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay, amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao, ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko, apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod, no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakes ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga minta lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununog na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso.
Si Kangay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala mare. Kanayon Inaldaw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kita am ka di dahito abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, mat. Sayang ti kinapintas dahito a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun Kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na Nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Aya. May mayat man no, paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalagaan na pintas ka. Thank you, Amang Peter. Ay, wag, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano, awan aramidem, ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't maray. Oh, bagbagay mo tabuok mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan nak tupay. Anya? Imposible mo't dayta amaray. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta ma-appreciar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksak anak mo't no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balit kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, Mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, Mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at taga-kabangiba nga barangay? Sino ti ibagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na payda jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro, Ang artag kano mga dya babae. Sursurando kano pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo, sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakanyam. Ay, kat, pagyamanak Apay,
Sana nasingpet, jay asawam. Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko kom. Uray libre. Ah, amumaya tagdalos iti kuko. Ay, una. Kasta ti trabaho kay dingam si madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam no sag paminsan, ayos lang. Ha? Malaman nga rod. Tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay narabyan ka, Rosita. Nagapgapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti gwapo nga kaaruba. Ha? Nagwapo man nga agpahisuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam gwapo lata. Sino? Ay, basta jay gwapo ita Sige tayo, agina na akon, nabanugak. Di ka mga na ya? Haanan, pinakanak jay gwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan? Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlawa ko na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo di tabalay ti kaaruba. Ano, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakay kaaruba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali diya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay diya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Ison tumatla nga naglamiis ti relasyon ta. Na umakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Iso nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon nga eh. Diya ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kailat mo ta nagbali na kas jay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanyak. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kayat mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanyak, wan. Tapno maamwam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya, mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadiag kasta-kasta. Urnusun tati amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ne. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uy, aklunak. Nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok kan ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakita kanyam ngamjakla ang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano okay lang kan katikas jay. Amom mo takas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala,
Sorry nga Rodan, Wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailumot ngamin kanyak dayjay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Nga mawan relasyon mi. Ta hanak matpiman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala, mapakawan ka bakit? Basta agawit tan, Wine. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige, no kasta ti kayat mo bakit? Wala, pumanaw tan ni Jai. Simple lang nga kapadasan daytoy kunakmanen, ngam jak malipatan ta nagbalina na paset ti biyag ko dayjay apagtan. Ngam idilaang dayjay, tamani po din, nagbalin kami na naragsak nga agasawa. Aging ka nakabukal kami iti duwa nga anak. Alakastan, tuy gayam mo, Rosita. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan dayta akapadasan ti may sakapsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos, pare ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina kada tayo amin.